الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ربي اشرح لي صدري ويسر الأمر واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صدق الله العظيم. Kwezi watukufu wa Islamu wa Komor, kwezi wandu zangu wa Mbajini, kwezi wa karibu nami wa Mbajini ya jua lohutwa, kwezi mji mtukufu nazaliwa na lelesheha dembeni mabeja, kwezi mji mtukufu na lola kaundi honlalawe makati nizambao yanu sujini ngome, rehema na amani nazi mwendeleni. Watukufu mundunga onga mjonsami ukaya mkini lejika lituhe yandro maniati mwambiani ukaya emana mtodo njia rumaze rezo sosio zinu emakati ya mwiso yanu ngamfanyo hazi za ubabifu yabonga zindengao ranzinde wakati ranzinde leji ranzinde ankli ebonge heze taratibu hizo ndizani ruhusu nso kushinda na donjia nadi harumaze rezo sosio ebonge ngamjonsami ekaleji kamtulishi ya njema ngamjojua unifanyilia sinyi alimuhimu ntsina ushinda ndongowe ho juma yabo ambese ngamwishi yao ila namna ikawa ndo lejililio bo watukufu eka ngamwishi yao alhamdulillah njema tena dokaya mnifanyie sinyi kwezi watukufu hamande namna ikao timambia ni ukaya yenadi ya hangu eka ngamina ndongo ni Johnny Zambe harumaze rezo sosio zinu basi yenadi mihuzitia harumaye story ili wanadamu wajewaelewe mroi hakauja yambe hindini. Kwezi watukufu sijomombani mwanyise video inu haina ujoka hanjia yabo hususan duwana mawambajini yo kamil dembajini yo kamil nana wahembajini ya jua lohutwa nana wanama wahomji wa dembeni haina ujoka ya hanjia yabo sijojibiwa enge hasana hahanyisa ye video inu hauka yoketu mdukana kawili biamba hindu lotoka uyanyise basi wanadamu wansi pia waparise ye message amfikiri watukufu mwono ye story hangu kayati tia video ya he mwanama hajimbaye njaka uja ni mjibu hajimbaye shatika uja nambe ye kinyume ya izo ya hamba mana izo miuzaba kado zinji ya ukaya ya kikawaida ikamwana nyamru hanjia harumaze rezo sosio hambandrongo mruha unoka zilandizo lazimu mdiaje azi aidi ekamruha unoka tsindizo shange na fikra nyinwa jina na uoni mrwa jina yenjema domduja yaonishio wanadamu halafu haina mru wakati ula ngujojua yatsungue yangalie fikra ya kweli ne yandabu heze taratibu hizo ikamuhimu aukaya siono video njashinde na stahamili bai kwa lejikali tijema ya kalma likalma lodzima basi kodo ya pangwa ijei parise yembajini hususan dembeni na uziwani la kalima usoni mwangu lila kalima zero usoni mwangu lila kalima zero haku haukaya amfikiria ukaya dembeni na uziwani na fumbuni sikarjahana kodo kabajahe ya kodo ya dembeni na uziwani kabajahe ya kodo ya uziwani na fumbuni kabajahe ya kodo ya dembeni na fumbuni waheya mbahindu ya mbao uvu na hiyo ya mbao ya ukaya haina mwana utina uvu wo avironya izo ndizo na kahanza njeni zitaratibishe ukaya kabajahe ya kodo ya uziwani na fumbuni
hau dembeni na fumbuni, hau ziwani na dembeni, hau dembeni na uziwani, hau dembeni na fumbuni, hau fumbuni na dembeni. Waheya uvu wa ma-intellectuel, waheya uvu ya wanadamu wa siasa, mananga bo partizi njiza siasa, harumemba jini, bahibo rjerambe uziwani na dembeni, hau fumbuni na dembeni, hau fumbuni na uziwani. Wo tafauti auka emalidweri wo wenji haina mdungene parti yae yabo ngabomba hindi kwamba uvu auka yeziriza yezi izozo huruma ni ma intellectuel, yeziriza yezi izozo huruma ni ma politicien yabo ngabomba hindi yamba uvu haina mdu yeuwa na uvu ne mwananya yauka ya mimi tijuhanza dembeni ma intellectueli wa dembeni wa Johanza wakema directori wa Johanza wakema ministri wa Johanza wakema depute wa Johanza wakema raisi. Yonde hedi ya hema intellectueli ya uziwani, yonde hedi ya hema intellectueli ya fumbuni yabo kawaja heya nkodo iyo tinkodo iyo politiki uo uvu wa siasa manama haji doku titabia le kalma la ukayanga bapongo nkodo yinu ya hindi ya nkodo harumarongo za foti ya depute na depute yepanu yankodo ya hindi yapo mimi nsuona namna ya ukaya ilazimu waparihane le kalma la nkodo bahivoli doze zinyiwa mji na mji lo kalma zero hilo kalma zero bangetika ujaban njena be ukaya izoti kweli bwa komori dembeni na uziwani kwa japarowana njaparowana wewana rangura awaswili hatarjona habasa kwa japarowana makatirulo nao yanu kwa japarowana mtuzi ombea wa parowana dembeni na fumbuni kwa japarowana mtuzi ombea wa parowana hasibabu politiki mtuzi ombea tujua wandu watu wao ze message zinu za ukayanga bonkodo ipangwao einunge pangwao nido ebanu yuwe mdungu pango nkodo ya dembeni na uziwani hau fumbuni na dembeni hau fumbuni na uziwani hau harumemba jini haba zinu fomaranya hindi inu hasibabu hindi wajoka upango nkodo inu ya hindi ya nkodo yonge pango uzabari nudi tena ni shelezizie mwanama hajimba ya ukayange na ya diwaza tena zinji timbabi titi vanu mzimba wala tinde mdu wa sirikali wa handani mdembeni valabwa heya ya kayabala udungwamba sedi swami harume fonction publique na mwende ndata hewa mbilwa daraja ya kana sedi swami mdembeni harume fonction publique vala ngabo Hasani Madi Shantili mbaba Rafsanjani harume trésor publique ndata heujue dhamana ya Hasani Madi Shantili mbaba Rafsanjani haruma trésor publique ngabo Fuadi Abdurrahim haruma travaux publique ndata heujue dhamana ya Fuadi Abdurrahim haruma travaux publique ngabo Iburambaye ancien ministre de transport yabo simbutu jaurenge mzimba ufanye hama ani uladi mwana mdembeni wa dembeni ya Rumayezi no izo ti kweli ngono izo ti kweli ngabo Mohamed Ibrahim wala ulomera habasa haruma ya pinidi wakati wa Mamadu ya ka ministri wa agriculture wakati wa Sefaderi ne Kaderi yendata heujue ye periodio wakati Madi Ibrahima ya kaya ya zidhomana ya kanizo doku yapo mzimba leo sinde ujuka huja ya jababa ise wa dembeni hauamba jini wambila ukayari ngondua wane asibabu ya ukaya mzimba ngwanzo ya wa plasi no sizo ti kweli ekali ze plasi za huwana wa dembeni izo ziheya harumwe sirikali izo ziheya ranzi hale ngabwe mnamwana mtiti ya kayabo juzi ya kautolwa uko uparwa Abdallah Muhammad mwana shewa Mansur Abdallah yaka ho travaux publics ngabo ye mwana ulo harume aviation civile ya nomewa juzi uparwa Abdullahi Abdu Mondoha yabo mazonu wonese ya ukaya no iso tindize problems joka huwa ni sawa dembeni na wauziwani hawa dembeni na wafumbuni habari ngo waniliao mndu ulo na yezi no uo mwana ya soma ufanywa hazi ya serikali yo faida ya heno hao yoti question ya dembeni na uziwani yoti question ya dembeni na fumbuni yoti question ya fumbuni na uziwani yoti question ya fumbuni na dembeni na mtafadhali wando ulimwando ni Mwenyezi Mungu haukaya sisi wana wa dembeni mkori wana rehe ya ruma zerozo sosio zinu kamchaparo rishia
rado wanilia malidweri wa dembeni, rado wanilia ndongo za dembeni. No, si hutahadharisha wa dembeni. Hakimwa na mdembeni ya ukayari jojibiwa ikaye dembeni ikamengoni mwana damu ikawa wajuhanza ye komori he haju shatindo mji wa dembeni bahi wala tinde bavu ya mbajini wala tinde bavu ya jualo hutwa ya mbajini sha wakema lidweri rijuhanza dembeni wakema lidweri wa ujusayensi hauka yawe kayensi juha yawe dembeni ngiyo buhari yekayensi juha yawe mbajini ngiyo buhari yekayensi juha yawe mbajini ya jualo hutwa ngiyo buhari mtutahani kemle haruma yesuje yenu maana tukautanjeni eclaircise nambio wana shewangu no wana hangu watu ujue tarahia dembeni watu ujua ema lidweri wa politiki wa dembeni wadorambu wa kazendongo za hambazila zilandrabo timzimbabahi ye dembeni ikana wana wenji ngiona wana wenji hata mpakanda habasa walo haruma zeyezi tibahi plasinku yabo yote ndi joka mujaleo itongese wandu wapoesha itwa wende wane dona wandu hawa mane dona wandu bahari jenga abo parti yanzo itie candidature ye problemu ilo yabo hindi ye problemu iliyo yabo hindi ye kaka mrumuziwani hati ya candidature ya udepite mrumdembeni hati ya candidature ya udepite mrumdomoni hati ya candidature ya udepite mrumtini mwashongo hati ya candidature ya udepite emba problemu ilo yabo hindi ki politiki nsuona hata ekara banga rifanya siasa mimi nsuona hata haukaya haurejei harume tarehi gasina mbaba Faisal Abdusalam bwana hangu bwana shewangu ni mtu ujue tarehi mtu ujue zavira Abdusalami hakaenda kandida ya udepite yesuplia wa hemdembeni Abdullahi Kasimu yabo mimi nsuona umani wa ulo yabo ampolitiki wa uziwani na dembeni bahizende hata Abdusalami havote wa udepite yaka uruma au depute à l'Assemblée ndo Abdullahi Kasimu hodembeni wakati hiyo de inyambo soneleki yabo yaka directori wa hayo ndo yi Abdusalami mbaba Faisal habakisha haruma posto yahe habuli Abdullahi Kasimu diakana wa udepite yabo kaba nsuona yenkodo ya uziwani na dembeni bukwezi bwa tukufu nsuona yetaratibu ya ukayale winu wadambila ukaya ngaba juka upari hana nkodo ya uziwani na dembeni hauya hemba jini ya jualo hutwa no sijau rikana haliba hakayabo hakautia kandidaturi nde ina iburambaye mdembeni hakautia kandidaturi haliba muziwani hakautia kandidaturi hisani mfu haya de helio uyo hakautia kandidaturi uziwani iburambaye hakautia kandidaturi dembeni uwelo problem izini umani ulio yabo na u nsuona ye problem ya juka uzalisa umani Buhari yabo ikamzimba hende kandida Abdou Soifu hende kandida nsujuando bi hende kandida uziwani c'est leur problème yongo ndo washindani hirisha yezi yabo umani ulionda u yenkodo ilo yabo ndai yenkodo yala dhimu jeshemeze wa haruma zerezo sosio ya uziwani na dembeni einunda hii donc utijoanza mwanama hajimbaye le kalma la ulitowe uliretire le kalma la henkodo ipangwao manaka batu pangwa kodo ekanga bajoka ukavote yabo yo haki ikamwana mdembeni mwanzwende kandida kujohenda ekamwana uziwani muziwani mwanzwende kandida kujohenda ekambude ekamtsini mashongo ekamuitunzu ekamumjankanywa ekamumindradu ekamanzisani pemporte haini mwana wa he region ekaze de madepite wa hebe wa hele bavu la hemba jini ya jualo huto haina mwana wa home wa ulo haruma yemiji yazingiza yemba jini ya jualo huto ngena haki yende kandida nsuona ye problemu ilo yabo ya lazima ipasue wanadamu yezitwa ebenge ikamuhimu ni jebanu njeneshe mimi wami amsuhabanda mimi wami milki na abo minyuhishia ye idoli wa hangu ye hamba iburambaye na Naserdini na Sidali Kemali na Jaimfo haya homohoro ainsi de suite wanadamu wao wonti pia shatende kandida dembeni kontro iburambaye na kwa iburambaye hakaonda kandida hisani fo haya bahe hakaonda kandida mimi tsede kandida wa udepite kontro iburambaye gomana mdembeni hamanda mitibahi de idoli wa hangu dola yani panga yabo yotinkodo yo ideologie politique mkini ngabo namna na tukauona na kauona kasava pa ya ndongo ngamwendo nende vangu nende hotengweni ni mwoni sewo lazuki wangu mjomba hangu idoli wa hangu kabanu tiyojua nende beti nawe yo politiki wo uvu wa siasa
Iyo de manana kaza njeni mrambuzeni. Amfikiri kabala hata Salimu Mabadi mdembeni vahe haka haende suple amfikiri bala ika ememwaringio njema ya Iburu Hisani wo muuziwani Salimu Mabadi wo mdembeni tuku yabo yondongo nziro ekaya wanadamu kwa tujua za histori za bavu hauza mji halafu mdu ajanji haruma zerezo sosio zinu hashemeza nkodo ya wandu ikao kwa japaro kana nkodo ya wandu ikao kwa japaro wana ya wandu ikao kabati ya paro kana inudia sisi rilolana rizaya waziwani walola dembeni walola uziwani zedamuri tanganya kabati hata mba difference sha haina mrieu wana uvu wa hema nanya iyo se normal yo hata wana wambaba mzima mzaze mzima haina mdu yeto wana uvu wa hema nanya mdu hanza ike mbabando ya mwanze mdu hanza ike jaundu ya mwanze kafadhalika haruma siasa haruma politiki yabo se normal eko wandu wa SRC ngwashinda nao yemdembeni ngwanzo ike yende wanziwa ni azali vahemu ziwani ngwanzo ike yende wanziwa ni azali ye problemu ilu ya bonda hii mimi ntuwa na wambaba hao halafu wana ngwa na uvu voilà iyo deki politiki chati question ya ujamri ya habili nkodo yo ndongo ya hatwari iyo ndongo ya hatwari ebenge kwezi ikamuhimu njebanu bo haina mwana mdembeni na haina mbaba mdembeni na haina mzaze mdembeni ulora vineze fikra za hangu uono kaizonde ze kweli bo tijojibiwa ya hanyise video inu ya ujona kaizonde zinrabo ngujojo yafanya hama kajayishia almuhimu isha hangu do ujani ni rapele mbabi ya histoire ni onese izavira emakatiralana yo hujane makatirilo nao yanu ya ukayangwa oyabo Iburu Mbaenge hakayabo Iburu Hisani hakayabo Abdusalami hakayabo Hisani Mfuha ya do mwana kambwa Ibrahima Mohamed Sidi de mwana kambwa ngeyabo ono yabo katutongesa ike katushinda na siasa dina mzimba dembeni yabo katutongesa ike katushinda na siasa dina wasaya ulo dembeni c'est comme ça yonde namna shabo kabati unkodo kabati hata nkodo ipangwao wao wandu watahao zirizayezi wandu watahao zirizayezi shawoti wandu waprepare unkodo wakaizo parti za siasa wandu wafanyao politiki abonge ekaya wewe huonoka yangabo nkodo iwanwao ngelezandu wakomori wa irambuwe yankodo iwanwao basisi hata mpaka na basi wadembeni kartu irambuwa yankodo wewe wakauja wivumbuwe inu nkodo ya hindi yankodo ya uziwani na dembeni joka uwano inu nkodo ya hindi hotojua ujewambe ukaya ulembeni ngwaoni wao ngwasisi wao hasibabu hindi dembeni kaba simdu waonio na banu kaba si mwanadamu udungo unikilo plasi mwanadamu ya ujinika plasi izo ndizo sisi wasarungo zambabanu kena ukiri ekari jaharu madomeni ya politiki ye mwana mdembeni endea lale ya siwe ya jendea ya njie rukuni ya lale halafu ya jado wenda ya rengwa hiri ziri za siasa ya nikilo haruma posto politiki yo impossible gujojuha ya kote ngweni yende zimbio sela yaoni hekabanu kweli weimru fulani ya nkilo ya plus c'est comme ça yonde namna ya kisiasa yonde kisiasa ya kikomori ani sinde kisiasa yo mahalani pia no hata ho mahalani pia de namna hiyo mrutoka aktifu wanadamu wao kwa mdo inge aktifu nge wakati ula hajua hanikilwa dhamana ebenge soka utanje nifanye mna rapeli mtiti huo nyinyi wanashe wangu na nyiwana hangu mto ujua namna ya hii histori ya dembeni na uziwani na fumbuni haina mdu ya dora mbua ya ukaya no kabajahe ya nkodo ya uziwani na dembeni hauziwani na fumbuni haudembeni na fumbuni shabwa heya mbabandrano wa siasa uvu bahindu ya mbao uvu ewi na uvu wa hatu wo mwema shati uvu wa huyenga mri mwanani nyayafe hauka uvu wa ujuari tanga nyerililie babanu bazima wakati Papa Rafsanjani yalunaze zamana zo trezori wabese ijo kirikenge iho hataba saa ekara haka ja retrete basi yabo haka korabore ndena wauziwani ndena wananya wauziwani ndena wananya wafumbuni wakati sedi swamihi yakana ezeze fonction publique shayabo haka kolabore ndena wananya wauziwani ndena wananya wafumbuni wakati Fuad Abdurrahim yakane travaux publics yabo haka kolabore ndena wananya wauziwani ndena wananya wafumbuni wakati Abdusalam yakana yenyambo sonoleki habasa ono ambose bala gido paro edefo amfikiri ekale beshele yangilo zima sheyabo yakaedhomana wa hezerezo womdembeni oporo madiswalihi
marehemu Muhammad Swali wonde akadhamana wa hezerezo za he edefu womdembeni yabo enkodo ya dembeni heyenda ba enkodo ya dembeni na uziwani ngionda ba yabo kabati hata wakauvu wa waziri wa haina mri ya wanie yeye ndo yatende yeye ndo yake usoni haruma ya siasa yeye ndo yake usoni haruma ya rais wa daula uruma yanti c'est comme ça yonde namna ya huwa nadamu pia ebenge na tafadhali wando libando ni Mwenyezi Mungu kamro he haruma za rezo sosio zinu wadoka namna ya wandudo limite ya makalma au kayabanu wakati ngamjao mwalimante ze politiki za hale za batani zitona hata sansi njia ruma za rezo sosio zinu olie ya ukayeladhimu rishange unkade wanyomeni wa ukayarike au 21e siècle wandu wasungo jabanu wajawado kufanya provocation na taratibu za upuse wandu wende haruma bangano na muyengano yoti haki yoti twabia njema ngono siwasaya izonde namna ya hema leze ya hatu sisiralelo ngono ndo ukaya rije haina wakati jogo na ukayanga banzo watu wankodo rije fanye ze taratibu ritowe makalma yao yadovutiwa ngono yadovutiwa kalma hamandi ilo la nkodo ilo ti kalma la mru jaruma ze rezo sosio tibahi mbia jiaba jini mji na mji haubavu hau region na mtafadhali wando watukufu maana ndongo hamandi hizo sisi wasaya mimi wami en person zinitabisha ngamjua ukainuti yotike inuti kihangu mitido jane jibu wandu sha walakini holiwo mjiwa hangu uvumbulwa hanamna ikao na tujibiwa maana mi ujabano mitido vumbua mjiwa wandu mitido vumbua bavula wandu mi uvumbua ye komori mimi uvumbua ye komori yabo hizo ndizo sisi wasaya rajojibiwa kamdungu hajabani yatanganya ye komori shamra tidonde ye ungua janibu ya bavu na bavu ya ukayabala mwanadamu fulani ngwanzo ya ziwa na muo mwanadamu fulani ngwanzo ya sisiwa on s'en fout yeka hadiwa na muo on s'en fout c'est son problème najidebrouiller parce que yeye ndiye leader politique hambangu fanyo siasa ngabo wananya wafanya siasa hamende yabo izala vimu hindi do ufanya tu pour le tout hata ya en avance shati question ya ujawa ni semji na mji au ya jewa ni sebavu na bavu no ihoti ndio si wasaya rilio izo ndeza kajana ranzo rizitowe izo ndeza kaya ranzo zimihe hatu ya ukaya wando tujo jewa wanilia wandu hamiji wando tujo jewa wanilia wandu hamabavu shaye kanga mjobanu njena ni wanilia mzimba na nambe zenjema mzimba yafanya yajuka uristahiki yakaneshe hirisha udepite harumebavu ya hangu nambe zenjema Junaidi yafanya yajuka ustahiki yakaneshe hirisha udepite harumeba vya hangu yonde namna ya ufanya siasa amfikiri yonde namna mimi naelewa on tielewa namna hiyo shati question ya ondu jamda hamare wandu wafanya kuplo wandu wasisa wandu wahezao no pour moi yabo deja ila namna ya udenigre deja ono manaye ekaho huende utundu ye makalma bobo komori mumlo yabo mundungao ekamwende mtundu ye makalma mwanama hajimbaye swali ya kauyamba ano yala makalma maziro hanele hata ukaya litikubali mrendo wa titi mtikubali mrendo jau tijindi no qu'est-ce que ça o titi ngonda ba zabarende neka ekangabo depite muziwani yabo dembeni wa titi zabari yabo dembeni wa titi zabari yekana ngabo depute mdembeni yabo uziwani wa titi zabari yeke depute mfumbuni yabo fumbuni na yabo dembeni na uziwani wa titi zabari wo depute wa region umuhimu ya wanilie zembana neze faida za region c'est tout kaptuta harijue kaye mdembeni au muziwani au mdomoni au mantisani au mindradu on s'en fout ijoli sahau neze faida za region boya kaye depute au kabo depute ngondele mbio za hebavu dezelekoli za hebavu do ununu wa hebavu dezentia za hebavu dembahindwa hula ya hebavu ono neze bursu neze jau da haina mbandongo ikao iladhimu ikae harume bavu do mwenje harume bavu de maji harume bavu do nezirewe zilo harume bavu mndu hamandu wo garimtsahao ikange harume bavu karitutsaha mahala ni ajuka wangua eka uziwani eka dembeni eka mtini mwashongo eka nkurani ya sima eka jua juu eka domoni eka manzisani eka mindradu eka makorani eka on s'en fout shanda si nusu rielewa we mana fasiri ya siasa sho wanwa jina watahauze faida za hoa jomba hao no wanzani wao ili wado persa le pato la hao to maboshoni lazima hongo wajoja waduani lia zichwa za wandu shasisi wasaya kartua nilia ichwa shamndu ngari wanileo ye leader politiki uyelewa
efasiria siasa, uelewa maana ya depute wa bavu, uelewa maana ya waziri wa education, uelewa maana ya waziri wa sante, uelewa maana ya waziri wa agriculture, uelewa maana ya waziri wa transport, uelewa maana ya waziri wa affaires étrangères. Wao ndauri watahao, uelewa efasiria mera, uelewa efasiria ya prefet. Wao ndauri watahao katuta harido juo mji wa Puha nele daho wa Puha no maana ni wangua. On s'en fout de tout ça. On s'en fout de tout ça. Ebenge gamjenda na ukazavan gamjoni sami banja kanza ni hezele ji haku o shatika hanza ni lezo wana shewangu ni warambuze ukamtsi kubali hadalwa bakaba jahe ya nkodo ya dembeni na uziwani kaba jahe ya nkodo ya dembeni na fumbuni shaba hamba hindu ambao uvu wa siasa uo uheyo mahalani pia na harumaze familizi heya mndu tukana uvua hema nanya kafadhalika mru mjina mji haubavu na bavu hauparti na parti hauvala doku yo ntuona imastajabu ya loyabo ekale wandu wa SRC wa uziwani mfano watahao warengeze zera za usoni waho wandu wa dembeni wa SRC watahao warengeze zera za usoni yo problemu ya hao ngojo ugombana hata ngojo shindeo wananyao halafu wandu wajokana zera za usoni jehelibo kwa yonde namna mimi sisi wasayara sokaya yizo pia yo ndongo razianshi izo ndongo razianshi salimu wabadi hatoka dembeni hakandena hisani hakawanilia hisani mimi tikadembeni tikawanilia Saidali Kemali mwanama Black hakadembeni hakawanilia Fikiri Bala ula Muzawari hawali mdujaye wazima yabo ngono deheli yo haina mba hatoka ne lideri wae ngono yakahumanilia donc yabo yoti nkodo yabo tikane mwanama Muzawari uziwani ngono rakamba bahanu bazima abo haka uziwani hakawana na hisani wangu tikadembeni tikawana na hisani ainsi de suite. Donc yoti problemu ya ukaya yonkodo ya uziwani na dembeni yaborika ubabandra na kisiasa wando ni Mwenyezi Mungu na mtafadhali yeze faida idungo hamba uvu wa Iburambaye no wananya na Sediswamihi na Abdullahi Kasimu na Sedumari na Mohamed Ibrahim ulomera habasa uvu wakahuwa na harume mbajini ila tukaya wakahuyenga fumbuni habo yaka ya mbajini mijimengo mine kwa bakanga sina prefecture nzima na yabonga bo prefecture ya mijikume naya yabo rikawa na uvu yabo hisani na Iburambaye no wananya na Sediswamihi na Abdusalami na wao wakawa na uvu ya ukaya no kaina ujua yikiri mbajini rikane prefecture nzima yabo hiyo kodo ya hatuna fumbuni yabo fumbuni ngojo renga kabo sisi wanadamu wai yabo ika fumbuni warenge kasi wanadamu wai yabo kwa tuelewe siasa shai huo mbabandrano wa uvu wa ukaya no karna ujua rikami jimengo mine rikane prefecture nzima rikane prefe mzima lazima wa ushashi rikane prefecture mbili uo uvu wa siasa chabo yo tukaya Iburambaye na Abdusalami wakaurema Saidi Hasani nado Saidi Hasani na mtomenado amtukawadi wasema zina na umaritamu wono tukabala wakahuwayenga no wakaua na uvu mwema uvu wa tabia njema uvu wa ulekeza parce que abo bavu yonku de yodunga mande nzaze yabo tomba bavu ya hemzaze ngasina prefecture nzima na yabo ngabo prefecture zilo na miji 18 na miji 12 na miji 16 na miji 20 na miji 22 yabo sisi habari kana prefecture nzima donc wondo uvu ko wanwa yabo ekamdondo sahayangalie yabo Iburambaye no wananya na Mkanzile na Abdusalami na Haliba no wananya wadunga bontsipia na Sediswamihi na Abdullahi Kasimu na Sani Mohamed Chantili mbaba Rafsanjani na Mohamed Ibrahim Monsieur le Maire yabo wanadamu na Sedumari yabo wanadamu wao kwa jaka huyenga Sedi Hasani Sedi Hashimu kwa jaka huyenga wafumbuni shawaka uwa na uvu wakaya iladhimu wake prefecture mbili harume bavu hizo ndezembana za kisiasa watukufu yabo hizo ndizo yaladhimu haina mwana mbajini yekangu fanywa siasa yaifanye namna hiyo ya wane uvu wa heze njema haba haisahilisha
haukaya itongesa ema prefe ngo maili na yabwe makati yale hakam nzima yabwe yo hazi ya enjeza itongesa ema sekretari ngo wenji itongesa ema planton ngo wenji itongesa ema majau wanti pia yabwe ngabo biro ya compose harume prefecture ya hemba jini ya juale hitwa na lo hutwa na biro ya compose harume prefecture ya jualo heya yabwe yibunguza tena ila shomaji hiyo de uwezo wa mwanadamu mfanyo siasa bwa tukufu shati namna ya utahamria jati wanadamu haruma propagandi la nyimani la humanisa wanru la utiankodo embabio mwanama hajimbaye sijo huomba kwa utukufu wao wende watoele kalma lila maana haina mdia juu wishi ile kalma kodo ipangwao ya dembeni na uziwani ila hatwari amjenda na ukazabanu ngamjoni sami heka itoka sambanrongo ukazja mjiviani sha sijohanza mwanyise video yinu surtout iwasulo wanashe wangu wa dembeni wanashe wangu wa uziwani wanashe wangu wa fumbuni wanahangu wa dembeni wanahangu wa uziwani wanahangu wa fumbuni warambue ye histoire wasijoja walu hadalwa wambilwa yaukaya malidweri umansi ya lidweri wa hatu wakahuyengana wajawani kilo zetu abia mbungufu hizo manako wajaka huyengana sha wakana uvu haina mdu haka uwa na uvu haka hanza yake haruma zeba za usoni iyo ndi namna izo ndongo ikao zoudwa umkinishia halafu waka wanadamu wakahwele wanai wakauzirengea ukabala ulangure mola ebenge wanama watukufu abono baba hanikao siwasaya raka huona ukayarijeri fanye yemna video woi iliri hashirishe gojon sami mwanama hajimbaye mana mimi kado ujabanu ne jane fanya ndongo za droit de réponse mana izo titwabia za kihangu shaila namna ikao donaishia le kalma la nkodo anilinshangaza njeni to mbabia histoire ne ila namna ikao hudenigre wo mji wa dembeni haku hamati wanadamu waparokana yezi hamati wanadamu waparoruma hamati wanadamu walona yezi hamati wanadamu warumao ngono nabo zenongo izo ze biro abo ntuka uvumbua wanu walo wadhuhi namna inu wabenuha shayabo ntuambia walo muoni watataya wasaya watu wajua doko izo tindiza joka wendesa wanrumbio dembeni rendera do wana hasibabu mzimba bahari je ngubaliliwa ya tende député on s'en fout voilà. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.